xewani amukela ka channel ya u swi kotise ku yini hi kombela mi subscribe mi like mi share mi tlhela mi comment leswaku channel ya hina yi ta kota ku kula. Namuntlha hi vhakele Miss Nino va nga sungula timhaka ta music a ha ri ntsongo loyi a sayiniwile na hi a nga za va na tidili timbirhi a heta a tiyimela hi yexe. Miss Nino Hayi. njhani? Fikile njhani? Na hi pfukile. Hi kombela ku tiva ku Miss Nino i mani naswona i huma kwihi? Miss Nino is a small town girl no mala ka Nwamitwa. Nkulele kwala, nibeburiwe kwala, n'wana wa kwala kaya. Ni Mutsonga and then noma kwala. Music u nga va u sungule rini? Music nsungule ku yimbelela hi 2011. Professionally nsungula ku recorda hi 2016. I yini lexi nga ku hlohlotela leswaku u tikuma u nghenelele ka music? Vatswari va mana me a va yimbelela khale a va ri ka choir. Lero swi mamu kusuka ka mama swilo. Va yimbelela kahle so va ni inspiring ku na me na va ku yimbelela and then Un'wana a nga va ri ku tivutiseni ku Miss Nino u yimbelela music wa njhani? Va byeli leswaku u yimbelela music wa njhani? ni yimbelela afro pop, ni yimbelela pop, raga sometimes ka tinghoma tin'wanyana and then ni ringetini music wa Gaza na gospel. Ti-challenges leti u hlanganaka na tona loko u ri la ka music hi tihi? Ka ku tala loko u ri n'wansati u endla music swa tikanyana ku kota ku famba u ya mahlweni. Ku na ti-challenges ta ku tala loko u ri n'wansati mara minkarhi ya ku tala ti-challenges leti ni nga hlangana na tona a ku ri ku ni tikela hi ku tsala tinghoma ta mina. Ku tsala na ku loko u hlangana na vanhu u ti humesa njhani like the way u ti xavisisa ku swo ka vanhu swi na ntikelo nyana. So loko u langutisa le ndzhaku u huma koho u langutisa na sweswi u fike kwini? Hi ku ni tele ku ni cheka nyana laha ni vona ku u ze u sayina nyana ka ti-record label to karhi na laha u nga kota ku tiyimela hi wexe. Yi ve njhani ndlela liya? Eku sunguleni loko na ha sungula ku yimbelela a ni sayine na Itemag a ni ri na record deal ya lembe rin'we and then loko lembe leriya ri hela ni ya sayina na van'wanyana after malembe nyana ni rhange ni tshama a swi nga olovi and then ni ya sayina na Del Music, Del Production. Ni sayine na voho for over 6 months a ku faneke ku ri lembe mara swin'wana na swin'wana a swi fambanga kahle hi hetelela hi hambana a swi bihi mara hi hambanile and then from there ni kote kula as an artist. Ni dyondze swa ku tala ka industry loko ni kha ni tirha na voho. Ku na ti-artist lava ni nga hlangana na voho and then va ni pfuna ka career ya me as an artist ku fika laha ni nga kona namuntlha. So sweswi ni independent. I yini lexi endlaku u kote kusuka laha ka tidili letiyani u kota ku tiyimela? Ku va ku humelela yini? Hi ku loko ha ri vantsongo vhele ha swi navela ku tikuma hi sayinile ka ti-record label letikulu ku va kota ku hi pfuna hi swin'wana na swin'wana. Se lexi nga endla ku wena u ti byela ku na huma ni ta tiyimela hi mina n'wini i yini? I ku ri ku minkarhi yin'wanyana loko mi sayina na ti-record deal letikulu mina ti-limit. Ku na swin'wanyana as an artist mi nge swi koti ku swi fikelela or va mi byela ku mi fanekele music wa n'we wu fambisa ku yini. Ma twisisa? Minkarhi yin'wani va mi byela na ku mi yimbelela tinghoma ta njhani ta muxaka njhani ma twisisa and then a va mi nyiki space ku mi kota ku va creative. Ma swi vona va mi pfalela everything va mi byela so wehe then as an artist
a wa ha swi koti ku u va out of your comfort zone, u va creative out of your comfort zone as an artist, ku u kota ku kula u explora swilo swin'wanyana. A swi olovi hi mhaka va tshama va kha va mi byela ku mi fanekele mi endla yini. Se swa tikanyana mara loko se u humile u kota ku endla leswi u lavaka ku swi endla, even though loko wa ha sungula a swi olovi ku u kota ku ti-fund-a wehe n'wini, u va na enough money ku u nga ti xavisela music wa wena, u ti-promote-ela, u bukiwa, u endliwa a swi olovi. Mara once then u fika ku na a certain level, let me say that, then loko se u fike ka yona then u kota ku tihlayisa as an artist and then u hlayisa na team leyi u va ku tirha na yona. So sweswi u nga one swi famba njhani? Swi famba kahle hi mhaka ku na kula as an artist, then leswi endlaku ku ni va at peace nkarhi hinkwawo i ku then ni kota ku decide ku ni lava ku endla music wa njhani kumbe ni lava ku release rini. A ku na due date, a ni na pressure, ni endla swilo hi ndlela leyi me ni nga comfortable hi ku swi endla hi yona, ma swi vona. Se mara swa tikanyana in terms ya ti-funds, ma twisisa ku sometimes wa bukiwa u swi vona ku mali leyi va ni holelaku yoho for gig leyi ni fanekeleke ni yi endla a yi ringani ku ni nga fika le yi va yi nga ri enough ku u nga fika le u dya u kota ku tshama u tlela na swin'wana na swin'wanyana and then still u tlhela u va na mali ya ku muka na yona. So most of the time loko u ri independent and u ri upcoming i va yi ti-fund-a wehe n'wini, kahlekahle u performela mahala mo ni swi vula so. It's almost like vo hakela transport, va hakela swakudya and then swi helela kwalaho. Swa tika shame. So tanihileswi u vulaka ku huma laha ka N'wamitwa, ku na ti-artist leti u swi tsakelaka ku tirha na to tirha ka N'wamitwa kumbe? Va kona lava ni swi tsakelaka ku ni nga tirha na vona, va kona lava ni nga ringeta ku tirha na vona so far, mara then a hi siya studio ya tirha. Lava ni nga va contacta recently ku na Daniel Brothers, a ni swi lavini na swi navela ku ni nga tirha na vona. Plus lavani va endla swilo swi endleka. And then ku na a ni tivi nga vona kaya mara va koho van'wanyani, ku na mani loyi va koho van'wani a wu ni ku plug-a ni plug u nga zama u va secha van'wani. Va koho va Emraiser, va something else, Crash. Crash khale ni lava ku tirha na Crash. Ni nga swi navela ku tirha na yena. Na loko u tshunela kusuhani na voho na va swi kota. Ni nga tsakela ku no va yimelela kumbe njhani mara music wa vona u straight. So u nga ku yini ka munhu loyi a lava ku sungula music loyi ngo handla ku fana na Miss Nino na mehe ni sungula swa mehe, especially ka vanhu va xisati so? Ka vanhu va xisati loko u ri munhu wa xisati and wa yimbelela u fanekele u va na hi xichangani hi ri xivindzi ne, fanekele u va na xivindzi u kota ku ti vulavulela. Because ka industry minkarhi ya ku tala ti-opportunities loko ti ta ti lava munhu wa ku u kota ku ti vulavulela, wa swi tiva ku u lava yini already. And lexi nga na nkoka ngopfu i ku tshama munhu a ri consistent. So nkarhi hinkwawo u tshama u ri ku tsaleni, u yimbelela, u rhekhoda, u contact-a vanhu, u ri na information leyi u yi need-aku ku va vulavula na vona. Music wa wena va nga wu kuma kwini vanhu loko va lava ku xava kumbe swin'wana? All digital platforms. Va secha va kwini? Miss Nino. On all digital platforms. You search for Miss Nino. Ku nga va ku ri yini leswi ni nga swi siya leswi ngo a ni fanekelangi ni famba lani u nga swi byelangi va voni le kaya? Ni nga swi byelangi va voni ne i ku na cancer, nseketelo wa vona. Ni Miss Nino namuntlha hi mhaka vanhu lava maybe va nga ta vona video leyi na lava nga ta yi vona after 10 years, 5 years. I am who I am today as an artist because of those people and then I can't. Swinene, I can't. Na hina tanihi team ya Uswikotise ku yini hi rhandza ku khensa ku va u hi rhurherini laha ka n'wina. Hi ta heta vutisa swimbirhi swinharhu na ku kota ku motivate van'wana lava va lava ku fana na wena. A na vhele gondzo ra music a ri olovi ra tika, ri lava mbilu. So na wena u nga heli matimba, khodelela leswinene swa tika ku swi kuma.
a swi kumeki simple, swi lava munhu wa ku a ti nyika matimba ka swoho, a tirha hi matimba swi ta humelela, u nga give up. Ni ku tiva kusuka ndzhaku vhele ku swilo leswi wa swi kota. So a ni ta ku ni rhandza ku khensa seketelo wa wena ku va u hi sapotini laha ka channel ya hina hi ku vhakela. A hi rhandza ku khensa va voni ku hala kaya Nongtweni Miss Nino eMihlamuserini swimbirhi swinharhu, n'wi sapoteni tanihileswi a nga ntombi ya kwala kaya. A hi sapotaneni leswaku swilo swi ta kota ku famba kahle. A ni ta ku danko.